Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda panagbiag da Lilibet. Isu asimrek akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem mata pobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas anapuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabayag kami na parokyano da ito'y hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabali na paayon ti bus mo itikit daw ko. Kidaw mo? Anya ka di ti gagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Ang adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Tawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasayaat da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat ditoy dyan na taar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak nga imanugod. Loka, agpraktikal ka mat ali, Libeth. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na ada pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon ito hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak. Saan aga po iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayam mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't ka asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubliakin ton malam. At dapay aramidak iji opisina, ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na? Isurot nak, iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Isuti nang ibaga nga awisan ka. Ngamin, jak kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't asyapirot? No adda mading aramidan na kan ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang-or ti mangloko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis.
Idi adda nang isuro, ije lugar tayo. Adda pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na ada. Si Kamat, tangihiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasang anam amo ni Sir Jake. Agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasyar na. Ngam, masapol na kano ti chaperon. Lilibet. Asino day di babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni sir, no niya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti day jay alilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ah? Ay kwa, awan. Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo ko, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo apag trabahuan na. Imbag man ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan mo't, basang? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay, no sa anak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis nga minday di alilibet. Sino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet lang ang matinangag ko anagan na. Kanjak ang muti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kin ni Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye. Nalipatam samutan nga adatang danak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibet. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadagiti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, met. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanadda babae a kakadwak. Anya, agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, numay sana. Iso nga inawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Italaang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman ta pasipsiputan ni madam. Kasanon nga
Dahil tangarong ti parikot ko. Kasanon, no awan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo a bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro di ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Uy, nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nak ikan iti kwarta. No lakit di ada bukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman nak. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno ada ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudnuray ta, sir. Na mabalin pa ikidya at mangibangon ka iti bukod mo a negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangonak. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapanta ka di manan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyaman basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat nga mina nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo ka o. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan mat kiti Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin ko na balasang kao. Imbag ta nagkita ta di tiruwar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho. Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo, no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot a makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo't ipitpitik day tapusom? Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Uray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapod iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas tati sautin na in love. Kano ak nga tamot a makasarak itikas ka ni Sir Jay? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jay. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin amagudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit?
Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di na ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon no agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatag, noan yaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamon na day ti anapasamak. Imbagam nga ipaw-paw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrebangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hanggang kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti aramida. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.